Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Uba piti sok mi emade barim ula IT laiset ki jersey ringkat ki bol jaka seng kirang ba Catholic Maulai Parish naga benta ka jingi simenta jongki haga Inter Parish Zone 1 ka ban salong haka arkho terik unai luar ahjapsan ha madan futsal jong uba pita lamare ke badan Maulai Mauro uba sok mi ula IT kini hadin ke jing pen sengau jong kini ka senjok syau hakini kiniat sengi balalek kani kamde ka sien badingkong ka ba uba piti sok mi ula yarap Henry kumu emade barim haswa kani ru ula yarap ya ki wede ki khon samla kibadan kami ke jingiram ula IT kini gitiar hau ba Germany Star Rani ubri presiden ka seng rang ba Catholic Maulai Parish ha ka jingdan ringkat uba Peter Lamari General Secretary ki player bat kwe de ha ba ajing keren uba PT Saukme ula kentu ya ke sorkar lengba katna dilekai bakin itu lem ya kamadan futsal namar kini kilong shibenta jong ka roi kepar ka ba ki try ki lele bat dakini ngajing itu ke sorkar kala ru panirap lem ki namar dak jingdan kini kimadan Kelayarap bahai kisamla bat kirang ba manilek kai nak bentar ka kot ka kya ka jongki. Hakaju upor lo kentu ru ya ka seng rang ba Catholic haba kidan kami kin beteng ban petip syau. Layok ru ka jingkren no ba Germany Star ba uba Peter ki bla penpa ko jing songo pat ai ko blai kerpang ya ba piti sau kemi halor kani ka jinglong la klo jong u banirap hiki. Si bakali ka janwit ka benta. Te bakaju kaju kalu nga ko blai kam ba piti sau kemi Bala one ai kini kejerap yang ini keseran ba na kota berkait na kota tournament kawan solong hak putrik atau punai jong ka Inter Parish Zone 1 te ma kebeli sebelum piba na kalian clear sebelum wedon hning ya kebeli kat lang kunju ikiro to beli try kerja nang dan dekat api dari semua api video yang kuat besar tiny den beli sebelum boleh kosong pangnya ba kisau kini yang di berem jungi di mai belum ke down ke jenmit lawan kenang akan diga madan ke jungi man ai jirap dai ga madan ke ying jungi berem ai ke jirap ka besang ba Catholic Maulai Parish lawan idon ni ke tournament kapan sedang apa trik untuk benar sebuah aja besar dari Inter Parish Zone 1 boleh sebut ba yang kini kijing ai semua jadi kalau lagi syukuran kai kami hamtai dari bila pulung sisya pulung kam sisya kita jemit ba Maulai Parish jungi gidon kemasan tu lagi tim cuman sebentar dari Zone 1 di tak jirap jadi lalu ke jirap ke crowd yang kesengan ba Catholic Maulai Parish dan saya pun yang ni ke football tournament kawan selong gini segi meneh dari kategori galong below 40 but above 40 tigini ke tournament galong mengini itu ithau praramba na kawai ke Parish kawai Parish mangidan totally ki Parish ko Zone 1 jungi dia nak takadau ke jingi lek kai ke jingrem ke jingjap ande ke bokhusan kalau jiko cikian bar ke ji itu ithau praramba kawai ke Parish kawai pan ti kblai sibon ba ublai nang ku kedo ya bikam ke jing tumu bahaju pi nang nisman niat nang kiu seprang nang siso ke jing tumu bahaju pi nomor 30 itu usap jumpi ublai untuk kumha dan sa si kuliah pi bikam ki jam jumpi bro ki bet ki biang ni bet di nang nisman ublai sibon ublai saja ni kau ni siap ing ai ka nu pedem yo ublai try kerja kajing kublai nang kalian jo presiden jo ka sengrang ba jo ka Maulai Parish di barat Germany bagi kaki General Secretary ba Peter Lamari ki nongkit kam na kalian jong sengrang ba jong Maulai Parish ki players ki bani jile kai lang mentah ki bani na kai na ka benta jong ka Inter Zone Inter Parish Zone 1 kembang tip na kalian jong ka Maulai Parish kin dan do santuli ki team ban sin mentah akan nika Inter Parish jong Zone 1 tego bot santuli ki grup ini di masa dokumen hadu kata-kata mana kalian juga hadir mana kalian bapita telefon mana penting punya maka kata kani kanta Parish Zone 1
wala kali kan utuli ki nakaliang jong ka paris santali ka santali group dengan sokomen untuk santali group dan di santali group da kasan ka way kan long lak no mata kan long nyuk san tu nyuk san kalau nyuk san ngut kila penni kan long ke place da kaliang jong ka do sena ba jong mulai paris di ko belum mede nakaliang jong presiden bakal sekretari bakal nakaliang wili kaliang jong belum ada ke kam jong ka sena ba ke jing temu hi nak bentar jong ni ka jong ni kan ta paris kalau bani itu itau kam tam nak we ka paris ya ka we paris bagi sokomen hakan ni non rutli paris bagi skam kan long gaji kedua abang gaji kedua ko bahia ma rutli paris tiga bentar ka ar gaji temu ko long hapta men nakaliang jong ka zone 1 nakaliang jong ka zone 1 bro ko we ki gaji pu jong ki ka long ba lingkong ni siap haba don kam ni gaji ko jikia abang ikut ni kia ngiyo ban syakri yo blai abang ikut ni kia ngiyo ban pe ka ni sem abang ikut ni kia ngiyo ban pesan ni jong la jong kun ti di habu sadaya kalau gajing ko ciki gila kan mau kalau haki senam gitu nakaliang jong ka mulai paris jadi pelong mentang kalong ya kan jadi pelong mentang ya kan ani kan football tournament jong ni MC parok mulai paris gila tim mencuak mulai paris sudah berhak mah sudah ko ki don gendong jing tolak di nakaliang jong sarang mak gila pelong ya ketua tournament jong di MC parok jong mulai paris ingin dekat mau atau kupon nak lagi juga hingga jumbo kalau silap tingkah ngajumang nak bentang jongkar serang ba nak bentang pelong tournament namanya suatu bahaya kan besar di tokom tu kalau jangan orang tu kan habadi bahkan mat kenika tournament pelong nak yang jumlah paris boleh packaging ya di habadi beda kalau bentang sokomen mana kalian jongkar zone kalau pelong biang orang scam nak lagi kentu nak kalian jongkar kalau yaki presence sekretari kamtam sports sekretari bagi nongkikam serba scam kalau kepor hi mana kalian jengin ada mengkaman penimbiang, pelong biang mata ya kini ka, ya kelab long kan kini ka tournament, lagi juga di CMC betul mulai Paris, buat invite nang dua, ya kamu tuar Paris berkunjung, yang Paris bagi liru, mabengkau nasihat dan kami jumpa jikia kata apa bosan. Di hakau nu ni kuat mata ni lagi buat ni kuat cuma kita jersey kita ball kita bangsa sobhan nak lihat cuma nam tak seraba. Kita ke jingkit bok kerwiang kalau nak lihat juga makin dia ya kai pha itu orang nak lihat kerang bah jingi kami job urusannya kalau kata mensim kalau ya ke bah mensim kalau bandar ni juga bagian ansim itu be bagi don kami kecil kecil di boleh nak tu nak beta jongka untuk serapa yang terima nampak buram jongble di bani sokemen tu ni ko ni dalam ni kemarin apakah badan kepada jong bagi bayi masam nak lihat jong nok jong ba kita bapu kita sokemen bukan kini kalau mau futsal ke pihak apa kini cakap ke ku nam tak joki abang asyong tai menang perhat kalau dia ke por ke benak dia jong ke sorta nak lihat jong lagi dan second kerpang yo sport minister pasko yo bu ke long ladon kam nak lihat jong ke sport department ai mentai ke long ka token of recognition itu mentai ya kini tiba sengi futsal kini mentai kali futsal biang ni mentai kamdi orang tang nak bentar business ya kejadian futsal hang ni masuk men hadu kata man i kana poin kirang ba ke balasan po dem do boro hai ci den kamet ka khan ma isting buat format nak masuk mat kata kada we kana wat kirang ba aru mentai ke berkhaj kilo health conscious don kam be ci ko ya daga jimi futsal kalau saya kerja ku bakrau kirang ba ke long kami long pa operasi ne aku nak berkhaj hang ni ini cakap di ka benda bahasa orang mau nak liang jua macam sekolah gitu sport minister nak liang jua kalau bau don kapil lak mem kalau tang men iban itu pada ke sungguh iki bukan nak liang jing don da futsal kamde mentangkap selom ni tandang betaki terai jika ni kepenpau kalau ya ke jero je par jong ka mekli ai berkoi ka constituency kamu lajing dan buon ha kini ki futsal gelemi ha ni singi mata ngan community kan long benar liang sarkar nak menukan rasio ai ke sarkar mata tang lai lak sau lak san lak awi ke beru sanction san lak aweru long taman ai mensim ai ki ke long ko bandar leng sarkar ke jong pe ni ai mensim da ka menta ki betre ka majong ni ai mensim da ka menta ki tu ki beseng ya menta ki homestay ada menta ki penggas ba ki be baga so bagal laga di benta sarkar ai mensim kamar ka kamusan ai mensim begini kam ta ko jiko sia pe ka jini futsal
kini sini mata malah kerja kena mulai kebun balajan kasih jentia garul ke labun lami dia kata di mentah jauh sokar berai kalau kan aja itu kalau boleh bana kibiru kalau bagi kami ke ban misakman yang ban ben yakit iba nam tak jiro jepar jidan mentah futsal mentah hang di mulai kham tam hang ni pemuro ke dan ni ada ke jing ke sem jong ilo kita ba kita kalau bisa ke jing iya ke jiro jepar yang idon kam maka sokar itu kalau ke sokar hang di sini mentah ni Ramadan makan sinar ke sokar kan ron hap lo menurut ai mensim menyerap yang itu ki try kita sing futsal ku mesti bentar kibiru pakai nama Syahmat kadang-kadang kentiu long nak leng ke sport bat kujuru kaju puar ban kentui ki pai ba nam ta kaju ka jikya dito hakan ni ke puar mentah sesien ak beli kerpang nak mentah jong kirang ba jong ka jong serang ba jong ni ka kui ki nak kaju ka jikya ka mentah jongi ke long ba tong oi ke mentah jongi bani kong nisya pelong sakri uble para pengta ki kamu jam gebe lihat bentang di bentang jengiru bani ki dia ba nak bentang jong ka kamu jomble bat melang salang kami ke bentang kali yang jonga ngas skam ngas ko bu ani ko kuat bentang kalong ada mangama phi ki brio ki ba tip uble tip uble dia mangama phi ki ban kit ka kamu jomble ada mangama phi ngin kit mano ban kit jadi dari song kai mene untuk ne kan sepang jis ni hoi ni sni dikini ki jis ni bumi hai ni sni daging ngelar in penduk ngelar penduk kalau mangi betul dia boleh ini Syahmat naik ke wonder agak jing syai pro kadang kini jing sniu kin duk ada kelab dong kin duna hakan ni ka ai melang salang hi bar koe dengan bai mengahi ke long ka bor di bring lemla tangga bor boleh ini sekam jing sniu boleh daga jing mi jongi Syahmat ke bring sakri ba ke boleh seminti bakin jing sniu kendang guna bagi miliki bagi masalah jadi kamu kalau itu macam masalah kaba skan bagi masalah kaba dan buram bagi masalah kaba tip kaba penomor boleh juga Pak Jonga yang presiden sekretari kedua jalan kam kaba nak yang jadi sana Pak kam dia sebab kita mai kuabur yang lain penting yang kuabur ini tanggal dia sini mentang yang lain penting kam kalau ni baik tunggus ni baik dekat semua tu dari Pidan dukan marbam ndai compare la ka barin ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki we ni pishat roti shat kek bat ki we na ka benta ka koi ka khya jong ki pat ba nong bam nong di pat ba phinyo ka jing shania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henril link back section lai phuwe iwe kamde ka ba bapinyo ek license pila ban apply ko online link back website fascus.fssai.gov.in da ka pi hap an upload ru teki kod kisla badan kam kat kum ka jajing kam jongpi pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jongu lani ke district medical and health officer habaro ke district ke badan hamigalaya latno tang is khasihers pila ban letbet yak office terekam jongki ke commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya nakabenta ka kot kakya kinong bam nong di lawan Rashapi dekat Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya, Bat Balakirshan dekat Food Safety and Standards Authority of India.